vjere Islama i upućujemo masu hvala našim šehidima. Uvažena Suada, autor knjige Iskušenje, dragi naši promotori večeras, uvaženi naš profesor Habib Mandžić, također uvažena profesorica Ajša Hadžiahmetović, dragi gosti, dragi prijatelji, braćo i sestre, assalamu alaikum rahmetullahi barakatuhu i dobro nam došli na promociju još jedne u nizu knjiga naše uvažene književnice i autorice knjige Suade Sokolović. Knjiga se zove Iskušenje. Uistinu čast je biti na ovakvoj još jednoj promociji. Čini me sretnim da vam svima mogu večeras izraziti dobrodošlicu u svoje ime, ali i u ime našeg džematskog odbora i u ime našeg džemata, da se večeras, ako Bog da, koristimo ovim skupom. Kada razmišljamo i vidimo da su ovakve lijepe stvari se dešavaju u našim džematima, u našoj džamiji, onda smo sigurno sretni i zaista čast nam je svima da budemo prisutni večeras ovdje, jer džamija je, ili centar islamski, nije samo mjesto gdje se obavlja namaz, nego to je mjesto gdje se uči o kulturi, o tradiciji. I ja znam da Suada ciljano bira upravo ova mjesta, a to je džamija. Znamo da je džamija mjesto, Božja kuća, ili mjesto u kome se govori o dobru, mjesto u koje dolaze dobri insani, mjesto u kome se uči samo ono što je dobro i korisno čovjeku. Džamije su najdraža mjesta našem gospodaru na dunjaluku i kada stvar ili bilo šta u životu krene iz Božje kuće, onda to sigurno ima svoj efekat i poslije svoj bereket i to je nešto što traje ako voda. I zato večeras smo ovdje da budemo promotori 6. Suadine knjige Iskušenje. Iskušenje, jer nakon 5. knjige koja nosi naslov Čovjek koji je izgubio identitet, jednostavno Suada je obećala da će brzo izići 6. knjiga. Promociju 5. knjige imali smo u februaru, a eto, alhamdulillah, ova je došla evo u avgustu. I zaista ovo nam govori da autorica ovog dijela ide naprijed sa svojim stvaralačkim ostvarenjima, pišući knjige upravo koje govore generalno o ljubavi, o svojoj domovini, o ljubavi i poštivanju svojih roditelja, o tome da svaki čovjek treba da poštuje drugog čovjeka. Ove knjige govore nam generalno o sudbinama ljudi, posebno ako uzmete ovu knjigu s kojom ćemo se večeras družiti, koju će nam prezentovati naši uvaženi promotori i sama autorica, književnica, vidjet ćete, ako Bog da, kad budete čitali, da je ova knjiga puna tih sudbina ljudi koji su u ratu prošli najteža stradanja, ljudi koji su preživjeli rat i koji su govorili kroz priče šta im se dešavalo, ali isto tako ljudi koji su bili dobri i koji svojom dobrotom dobili su i titule hadžije, u smislu da su i drugi ljudi počeli zvati hadžijom, kao što je u priči koja govori o Hami, koji je svojom dobrotom prema roditeljima, prema djeci, prema svakom komšiji dotakao, dakle, tu titulu hadžije, jer su ga ljudi počeli zvati hadžijom iako nije bio na hadžu. Dakle, dobro se dobrim vraća i zaista kogod u životu čini dobro, njemu će se dobro vratiti. Zato smo sretni večeras da smo domaćini promocije knjige i da
želim vam se svima zahvaliti večeras koji ste odvojili svoje vrijeme da se družimo i naravno da se okoristimo ovim našim druženjem sa knjigom Iskušenje. Ja ću za početak da najavim i promotora večeras, dakle našu uvaženu profesorcu Ajšu Hadžiahmetović. Ajša Hadžiahmetović je profesor književnosti, naša profesorica bosanskog jezika u bosanskoj školi. Ajša je sama autor drame koja nosi naziv Koje je boje ljubav, pa ćemo ako Bog da vjerovatno imati priliku da pročitamo i ovu dramu, jel tako, da je čitamo, ako Bog da bit će prilike. Hvala Ajšo na dolazku, pa evo budu da